megalayapost.news. Kasing Nyotrep Youth Council Northwest Kasils District ke Nyotrek Urisau Arjar Upsau kelalep yang kendu ya ke Deputy Commissioner ke East and West Kasils District ke Mitanli Chandra banyak keren halor ki artli kimat ki bakongsan nag bentai ki samla wat kam jong district hag jinglam u president usamla joblang karna yor lembat ki dekat ke HYC kelapan pauru ya ki kattu ka nitli ki jingtan kam badi banle nag bentai ki samla jong district ki bakentup ban pelat pajba no ya ki post balat kam haman la ki tanat trikam ke sarkar khana makan donno ke examination kam lingba ka DSC kabanlong ka jingplela plilinti ya ki kon samla ki ba omdan kam omdan jam hapo ka district ha ka bi ka benta ka seng nolor bakala pen singo ya ki kimat sya ka deputy commissioner kan simkhia na ka benta ki lat yo kam yo jam ki samla ka district kala pen pauru ya ka jing songkhia halor ka jing kanrei udrok hapo ka district bala kta ki babon ki kon samla ka seng kala dawaru na ka DC ban thaulat na ka benta ban penyo ya ka rehabilitation center hapo ka district kabanlong ka jing mentoi ya ki kon samla ki ba ngop haudrok di hakni ka smi bomta nakliang joka HYC Northwest Kasihil District kalawan ban ya kendu ya EADC harangkat ki Deputy Commissioner joka Eastern West Kasihil District nakliang kejungi hakdin kejingi ut nakliang jungi pait ba te ngila simkia banwan sini office ban ya kendu EDC habidi bakini official post ka kathau habidi bakini ki sanction post nani ki ban kan post ki ban sayele exam ning ba kani EDC te nakaliang kejungi hadin ngajung yo snow ba kejung yathung official hangni kala jur ha nakaliang kejungi ngla request ya Deputy Commissioner maharangkat ki EDC ba kanu ka official post kidi ban pelat lingbag attachment kenang begini kena kejongi kiba kwa bantrai lari yo 10,000 ni kesan jar ka mon jungki bantrai dia ka penlong iki kena ki start ni kena belong ki experience ki yo experience dementa kajing bem pelat igini offsetting i ka kta bagi gini kena ki kwa bantrai kam te kani ketika bangkong te habidi bakani hadin banglayo banya kren yo skon ban habidi don ki kashwaru ki bathung ki badon hangni tana kata habidi begini ru klem attachment kata bhai kena wat kam wat jam banang ta ki kontraktual ru kidon tana kata nakliang jong seng hi ka kentu ya Deputy Commissioner je keren bani hang tu la keren seni ha balda kamnu ru di apply optation ya bro kini ki post te kata je keren ki jongi te kentu nang ni khmat ba nakliang jong ka DC ru ba ngila kentu yiki ba ki di ban perstet no habidi ban tho igni exam ki jongki namar ba kajing sampala ban tho igni samru ka kta bhai igni ki sanction post namar ba kajing kta kajong ki ngi ibal da kimdon gni offsetting ru mono ban trai bidi ha post ka bigi di ban trai kani ngi iba ada pen slam ngi kinang yu ka bu gni offsetting te suki paski gni offsetting ngi iba leng nga snguthu ba leng ba kajong ki ru ba suki kin ya tho exam DSC te dakini hi ki biru ki step ang tu hi namar mentau ki DSC ru bersing mla shu ban senia namar balai ngi ki jakaru ka je kamta te kata kadi ki sing khia nakaliang jong seng te kumta nakaliang jong seng bidi gini ga kandigi ni post ki ba thli bat kula ai offsetting nakaliang jong seng la kentu yiki bakin le kumta tenang ta dia ni wan ru ban yakran habide bagni ki jing sang budi urung ni drop sakani ke jaka ke jongi ni iba kat nongo di khna ki badi nakani ke district ke jongi hadu menta ngi klem yo kanu ka information ke bitti kana manu kita ki supplier ki ba one bus supply kini ke jaka ke jongi re arngut ki khot jek beri ke jongi bade nakani ke district ke jongi nakaliang jong seng hi kala bu sport rehab center te kata ngi namla ban ya thu ya kerteng ke juki namar ba kam dei ru kerkom ban ya thu te nang kata kadaw tinggi kentu ya di office ba kendi ban simkhia bidi bini udrok su plus dang ban kenri kini ke jaka ke jungi ba ngikok ngidang kwa ru bani wajing tep ba kat nungut kita ki main supplier jungun drugs ki ba tula register case bani kwa ru ban tep kat nungut kita ki accused person ki drug addict ki ba lari sakit kebetulan hakani ke distrik ke jungi bar kijuk por ngidang kenturu ke disi office ka di ban bu no kini rehab center mar balai ke jingbom don ke rehab center bonsen ka kta bhai kini kena ke jungi ki kena jungi badok ki bangat huni drug addict te teng la da ki don gini ki private rehab center ni iba ka kta bhai ki mar kimi pa ki don ka jingdok
te kajing bemlabor kejungki kanang pelong yuki kanang kata susu ya kajing im kejungki bemalas ni kakta ya kajing kesam kakta kajing kuat jengkia jeng tu kena bangat adrox adik tena kata kata kentu yuki ru ba lada kumno ru ba kani kirhap sento ka dibendono apa kani ke distrik kejungi margiyo jeng te ba sibun ki ini ki drop adik ke bla register case nak tak dawi ku abantip mentah kan nungut ke bla ada register tenang ta bana kali yang jong seng ru nani sekmat kanang ya budin habide kini ki drug addict lani ki men's player ki bawang penpoy drug hakini ke jaka ke jungi teknik ten ku bisbon Meghalaya Post.news